الزول في اللون نقلي غتسمان عثمان مزوز سلوين وكبار ار سي دي كراو انتقدوث ذي يدلس يسد ثيرزا اثيك التمزومو ثغدي كال كندا هذه 50 سنه كان الزول في لكن زوفيسك الزول ثنميرث تيكو 5 ديو سان ترزد والله المسؤوليات عثمان اهل المقار سنه متمليليين ثيم قرانين يلين ذي مونريال ذي كيباك ذي اوتاوا ذي لونتاريو او يفنا دينير ملمين ذا شايلين تمليليين لكن نورث النومين نخدم ديجا عندنا ظنين افيك نوتر ميغراسيون فرونس تيكلتا غينيا نهار زاد ارداكي نهار كندا وين مليل افيك نوتر كوميونيتي افيك نوتر ميغراسيون ذاكي ذي مونريال اس نصف 10 ذي ماكو ونجمع دي اوتاوا لو 17 mai prochain. Voilà, c'était. Ça va être un samedi également à 14h. كوليج لا سيتي كي تولي مكات تنزل كاين على لي زافيش نكوني راك نوثانوميا من نروح dans des rencontres débat on aborde toutes les questions parce que les Algériens veulent discuter de leur destin, veulent discuter de toutes les questions qui engagent leur destin national mais aussi le destin au niveau international. Midnerzar dagini au Canada, nous allons nous avec notre immigration sur toutes les questions, sur les problèmes effectivement que vous dites parce que c'est vrai qu'on a une immigration, une forte immigration de Guinée et du Canada, mais est-ce que cette immigration-là est sérieusement soit sérieusement prise en charge en termes de préoccupation parce que tu vois les marins, le jeunesse marin, كثن يوكن l'immigration de l'insane, تعيش دي لهنا دي ليسر وتسعى ديباراسيون mais aussi comme nous l'avions dit dans différentes émissions نقارد يوكن يلاق ان نفد الثمن ودي طوربنا كاينين ما توالي ثورا يغفلن مرة تعيشين قرغاس فكن وريلا قرا داشنا يغورنا يكيد مرة عدات كانت ريسامون بار لايروبور زرير كومون نوتامون les immigrés sont un peu acculés sous pression et ceci doit être enlevé et l'Algérie avec ses représentations diplomatiques peut faire beaucoup de choses. Il faudrait que notre immigration s'approche aussi de nos consulats. Il ne faudrait pas que nos consulats soient perçus comme étant des endroits où il est difficile d'aller discuter des problèmes. Il faudrait aller vers ça. C'est vrai que c'est difficile parce qu'on a hérité d'un fonctionnement, mais aussi d'une organisation qui est un peu délicate, pas comme les autres représentations diplomatiques dans le monde. C'est pour ça que je l'ai dit dernièrement, il faudrait aller vers une refondation totale de notre fonctionnement, notamment sur les questions internationales. Il est important. L'Algérie mérite beaucoup de choses, mérite mieux en termes de positionnement au niveau international, en termes comment dirais-je, de visibilité au niveau international. Et ceci ne pourrait venir qu'à travers l'instauration d'une démocratie réelle, mais aussi d'institutions légitimes, d'institutions aussi qui prennent en charge les préoccupations des citoyens. ماشي عثمان شميت من الخوف لا دقائق غاليين توالين ذاك اللي تسرثيث تاكوذن ديك ولا عرف سنه ما عندو حنا كولين سواطاس خاطر مالت ولا ذوليش اتصل غاشي وحنا ما كنتو غونزن اذا تسرثيث ان كنت تسرثيث توكذين ذاك الماكش من الموضه تنطفن c'est une réalité. Moi-même, j'avais interpellé, y compris le chef de l'État, il n'y a pas très longtemps, désigné il faudrait qu'on lève le pied sur ces questions-là, parce que notre immigration, notamment, se sont menacées. C'est parce qu'il a émis une opinion, une idée, et tout ceci doit être levé. Il faudrait que cette répression qu'il soit mis fin à la répression, mais aussi au climat de peur et de répression.
Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons vivre en paix دي ثمورتنا ديالنا. كاين السلامة مضبران ديالنا، هذا الطيل الناري المزينة كاين ديالنا، وذاك اللي المرة ديال الغرباء، هذاك السن الخوف في ديك يتعيش كاع الخوف باسكو يفو دير aussi que كاينين عند قرا دون توت مي سورتي personne ne vient me dire وتقرا راك كاين نقرا كاين. ومثلا يا مزيغ ولا تصوت يعني. Non, je suis un homme politique et je dois discuter de toutes les questions. Et d'ailleurs, nous sommes le seul parti qui offre la parole aux Algériens qui viennent, et heureusement d'ailleurs ils viennent souvent en grand nombre, les salles sont toutes en pleines, parce que tout simplement avec le RCD, ils trouvent un langage de vérité, un langage sincère, mais aussi un parti qui discute de toutes les questions. Et c'est ainsi, parce que lorsque les politiques cèdent à la pression, autant fermer carrément, autant remettre les agréments de ces partis politiques. Un parti politique doit oser, un parti politique doit avoir comme principal souci les citoyens algériens, l'amélioration du quotidien des Algériens. دعني تكفوسون شكي عثمان ذكي ثير زكي كذا زكي اللي كان يدوزير تصلوا هي اللي كيتراجون تزغدا هاث لا كلاس بوليتيك على فوا كيبيكوازي كنديان هاتم كيتلحوا لو كيباك ديال كندا هات تشوفها ما كيرجع لا كابيلي ديال الجزائر هات زعما الحال كندا كيباك تيلي ان موديل. Effectivement, voilà, c'est vrai réorganisation politique. En termes d'organisation de la Guinée et du Canada, effectivement, il y a un fonctionnement tout de même que nous voulons sincèrement avoir, y compris dans notre pays. Pour un parti comme le RCD qui prend la régionalisation, des parlements régionaux, des pouvoirs importants pour les régions et des parlements, c'est important. Et lorsqu'on voit effectivement l'exercice de la politique au Canada, tout comme à Montréal, à Ottawa et dans d'autres villes, c'est important. Nous pouvons, l'Algérie peut s'inspirer du modèle canadien pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers une véritable décentralisation. Appelons-la décentralisation, régionalisation ou bien fédéralisme, mais pour un aussi vaste pays, un pays continent comme l'Algérie, il mérite mieux. Il faudrait une autre organisation, il faudrait que l'on ose, il faudrait qu'on offre beaucoup de prérogatives aux élus dans toutes les régions, mais aussi des prérogatives aux régions en matière de gestion et en matière de gouvernance régionale, locale. المثال ما تطلع في اللي كشكو تعير في الديكالاج وغا كني قارن ادنو غالغوريك ما تفوتر زي كاينك ما شاتوها تسمث كان يسعى عثمان ذوم داكليس ثان ماشي داك كلايدنا ذويني كلان ذا ما غايب عني كان ماس حمديس وماشي ذاك لا نوغال غوصن ديسين ما تفوتير زانسن اخدين ذا شو اذا حلفون سن سمليلينا كي ذا شو اذا حلفون سن ذواني كلان ولان دي سيرتيين ذي مازال لي ديبيوتا ولينا كان ذاكي ديال الكيباك ولا ديال اوطاوا نوغال غوصن ستلقايت هتفض كان كا لي دو تاتاكي سام ذي مونريال ذاكي غاف 10 دي مايو 10 ماي à 2h centre Saint-Pierre. 19 سمانة من بعد لو 17 ماي ذي اوتاوا لا كابيتال كنديان ذي سيتي كوليجيال غاف الزوج سنة تبين سوازا نسن اكيد النيغات ما ندو على تنمية تطاس تنمية تطاس يكون